closed, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fount of life and fathom of all divine mercy, envelope the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins, and those of the Lord, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on our world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on our world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on our world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on our world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on our world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on our world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on our world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on our world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on our world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy
Father, I offer you the body and blood, soul in divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus. Rise in atonement for our sins, and blood on us of his sorrowful passion. And mercy on us and on the world, for the sake of his sorrowful passion. And mercy on us and on the world, for the sake of his sorrowful passion. And mercy on us and on the world, for the sake of his sorrowful passion. And mercy on us and on the world, for the sake of his sorrowful passion. And mercy on us and on the world, for the sake of his sorrowful passion. And mercy on us and on the world, for the sake of his sorrowful passion. And mercy on us and on the world, for the sake of his sorrowful passion. And mercy on us and on the world, for the sake of his sorrowful passion. And mercy on us and on the world, for the sake of his sorrowful passion. And mercy on us and on the world. Eternal Father, the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus. And those of for the sake of his sorrowful passion. And mercy on us and on the world, for the sake of his sorrowful passion. And mercy on us and on the world, for the sake of his sorrowful passion. And mercy on us and on the world, for the sake of his sorrowful passion. And mercy on us and on the world, for the sake of his sorrowful passion. And mercy on us and on the world, for the sake
compassion, have mercy on us and on the world. For the sake of His compassion, have mercy on us and on the world. For the sake of His compassion, have mercy on us and on the world. Eternal Father, the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the world, for the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the world. Eternal Father, for you the body and blood, soul and divinity of dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins
for the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on our world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on our world. For the sake of sorrowful passion, have mercy on us and on our world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on our world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on our world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on our world. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair, nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Jesus, King of mercy, I trust in you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Maya pagat panapon po kapatid kang Kristo. At yutan na po king kaduang aldo ning nobenaryo ning apong mamakalolo. Talakad tapo. King lagyo ning igpa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. O Jesus, pibatamoing maragula kasakitan, ban maging niyang mayan ing krus ning ketawan, at ikami, mirinan kayong masampat akabiyayan. O ginong menabus kaya kami, pipayla sa ulimi, pagkiramdaman niyo po sa panalangin mit aklis kaya ka. Ding marawak amay marusa keka, pinakura kaking krus, antimong kriminal, kinawakan danum at ding tampalasan, dininanda ka nga sila masemotanan at du, itinamang kalibakan dat pamamalkarara, keka, yaing minye kaligtasan kaya kami. O ginong menabus kaya kami, pipayla sa ulimi, pagkiramdaman po sa po ing panalangin mit aklis kaya ka. King Calvario, tikihanak ka ning alagad mo, kaya beya ingindong Virhen Maria. Tinangis la kabang ikami, ang giyang kapatak mo manglua, alaking tatangis kaya ka, pauli na rin kasalanan mi. King kapamilatanan ning Virhen Maria, adwan mi ing patawad mo't pakalulo. O ginong menabus kaya kami, pipayla sa ulimi, pagkiramdaman mo sa po ing panalangin mit aklis kaya ka. Mete ka kay ba daring amanom mong ipa, karinggamat mo, ipanibala king kanakong espiritu. Mega baking tabing ning templo, meralumdum ya ing yato, miyatdanan lang takot ding memaro sa keka. Dapot king kamatayan mo gino, dininan mo king bayong bi at sikanan, ban makatuki kaming mitmong katapatan keka, at merinan kaming daki, king pamanalakad mong pasibayo, ibat karing metem. O ginong menatbus kaya kami, pipayla sa ulimi, pagkiramdaman mo sa po ing panalangin mit aklis kaya ka. Dapat kapag larinan, siklawod kayo po. Uli da ring kasalanan ang depatan ko. Pakalulu gino, pakalulu. Uli ning kasalanan ding pengari ko kapatid at kakaluguran. Pakalulu gino at pakalulu. Uli ning kasalanan ning mabilog gayato. Pakalulu gino, pakalulu.
Ulining ketasan loob at kasyasan ding puso mi. Pakalulugino, pakalulo. Ulining kamwa at pali buntok. Pakalulugino, pakalulo. Ulining kapalmoran. Pakalulugino, pakalulo. Ulining epamangiling at kayalan galang karing Aldo Domingo at fiesta. Pakalulugino, pakalulo. Ulining kapanakawan ampong dapat matulid. Pakalulugino, pakalulo. Ulining kanuangan at eskandalo. Pakalulugino, pakalulo. Uliring makapangilabot a kasalanan, alalabag king katuliraning kontraseptiba at ing abortion. Pakalulugino, pakalulo. Ulining abuso at kapangiran, agagawan ding tao, king yato at king kalikasan. Pakalulugino, pakalulo. Uli daring kapatad ming mga salanta, karing kalamidad. Pakalulugino, pakalulo. Ulining pamangamit at pamanulak karing marawak kabisyo, lalo na king droga. Pakalulugino, pakalulo. Ulining pamandakurak king dangalan daring tao, kapamilataning prostitution at pamanabuso karing anak. Pakalulugino, pakalulo. Ulining pamanabuso at kayalan masabal, karing kapatad ming katutubong Pilipino. Pakalulugino, pakalulo. Ulining gera at terorismo, kilub at luwal ning bansaming. Pakalulugino, pakalulo. Ulining pamanyapat kasalanan at pamakundangan king parang taong. Pakalulugino, pakalulo. Ulining pamanyalangsang king Santa Iglesia. Pakalulugino, pakalulo. Ulining pamanupad king pamag-ayuno at abstinensya. Pakalulugino, pakalulo. Ulining dewakan ang mangira king biyadaring talasawa. Pakalulugino, pakalulo. Ulining kayalan masabal ding pengaring. Pakalulugino, pakalulo. Ulining era pamamintuding anak. Pakalulugino, pakalulo. Ulining pamanyalangsang king Santo Papa. Pakalulugino, pakalulo. Ulining kalapastanganan ang mararapat laban karing obispo, pari, religyoso, at madre ang makadawon king Diyos. Pakalulugino, pakalulo. Ulining kapalmoran na mararapat karing kekang larawan. Pakalulugino, pakalulo. Ulining kayalan galang karing pisamban. Pakalulugino, pakalulo. Uli daring abuso at marok a pamangamit karing sakramento. Pakalulugino, pakalulo. Ulining dewakan ding kasulatan na malmura king Diyos. Pakalulugino, pakalulo. Uli ring kapatad ming Kristiyano karing aliwang sekta at kasalpantayanan a kinawani king Indong Santa Iglesia Katolika. Pakalulugino, pakalulo. Uli ring Kristiyano ang urong sulong alub. Pakalulugino, pakalulo. Uli ring makasalanan am sasakwil king Gracia. Pakalulugino, pakalulo. Uli ring pakakalulong maging alum. Pakalulugino, pakalulo. Uli daring sablang magkakasakit a kaladwa king purgatorio. Pakalulugino, pakalulo. Uli ring sablang daralan kasakitan. Pakalulugino, pakalulo. E sami kawani ka kung kapilan man, ingaslag ding dibinong matamu. Tanikalame ing pasbul ning tabernakulo, ing salawayan kong puso. Ninumopin nga ng kaputang San Pablo, ingating upayang ikwalin na kami, king kekang lugod o Kristo, ing kaligaligan, ing kasakitan, ing pangalupig, ing danop, ing kalubasan, ing panganib, o ing kamatayan. Daptan mo sapo ing panamdamana, ing makaluka kong apining malasinta, at kim pamangilalan na king kiyalanang pasalamat, ampon king kapanyalansangan adaraptana, malasoya sa aking sindak, tumangis siya, sumisi, at magkapilit magbayo, at niya king sintamo, yanasa. Impong kadwangaldoning na banaryo, pamigunam, impangabatbat na at pangakoronang suksok, Jesus. Pamamasang ibat king ebanghelyo, agpangkang San Juan. Kanita, ipilato, pepalako niya ka rin Jesus, at pepabatbat ne. Ding sundalos, mili ko lang metong nga koronang suksok. Pinutong deking buntok na, at pepasuluran ding barong makaba, akule morado. Pesilapit la kaya at ngara, bapo, ari daring Hudyos, at penampaling de.
ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nano ing sasensing mong kapanamdaman at sakit, at ing kayang mayap amalyari, iba't kareting kapanamdaman at kasakitan, at nanong sakit o kapanamdaman king kaladwat katawan, kaya ingating kasukad na nitang mal na pamaylasan ng Ginong mga buske ka. Sa sambanda ka o Ginong Jesus, kapilan man, malugod kong ketawan alinasa king kekang pangabatbat, pangakoronang suksok, malalasola ring mga siyasming puso, nang gaganakan mi, nung makananod akang pesakitan, ding may marusa kaya ka. Tuturo ng San Pablo king bistaman at tsukeka in panga Diyos, emo inangkyunan ing kekang panga Diyos, bagkus linubas mo ing kekang sarili, king sablang kamalan, at kinwameng askening metong ayalipan, at may kiwangis ka, karing tao, king sablang bage. King pamakiwangis mo karing tao, migpakumbabakang migit king sabla, at meging mapaminto ka, ang gagtinggap mo, ing kamatayan king metong a krus. Ipamiya tsukabanwa, misamban niya ing lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan niya ing lub mo, kaya tiking sulip antibanwa. Ing kakanan mi, King Aldo, ibigay mo kaya kami, King Dongini. Ampoy ni patawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Antiing pamamatawad mi, karing may kasala kaya kami. Mangaya mo kay paisawal king tukso, nuna ikabos mo kaya king marok. Amen. Bapo Maria, imo kaking grasya, ing ginawa tsukeka, nuan ka karing sablang babae, manya panamanin bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang Indo ning Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngeni ampo king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king higpa, ligaya king anak, ligaya king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamulalan, ngenit kapilan man, manggaman king alananga. Amen. Panalangin, si Claudamo po. Apong Mama Kalulo, lalapit kaming anak mong bulagsak, linawot at linilimla ring sarili mi, kaya ka, uli na ning kasalanan mi. Migdaton kami king karalamduman ning dewakan, dapot alampat na kang manaya at mamawos, kaya kami, ban sumisit, mabibiyeking lugod mo, o amanong mikatawan tao, at may kasawot, busal mi, salang sinlagketi, king karenan, ning karalamduman, mengari kang biserong tupang midawon, ban katatan, alang sainsing alinwal karing labi mo. Gino, empo kaburian ing ninuman, at inyang sakit at tapanamdaman, king kaladwat katawan. Tunay ang ganap at makakabos, ing kekang kasakitan. Dapat nendarat ang laki kami, ren kapag subukan, takot ing mimiral, karing mangay naming puso. Nuya anti ing degulaning kaya kaming kasalpantayanan at kapanaligan keka. Menasa agad ming pagkapilitan ing lisyan milareting kasakitan at kapag subukan. Ituro mo kami baan pibatan milareti. Antimo nung makanano mong pibata, ingke kang pamaylasa. Reting kapag subukan, paganakamula, ban palalaman mi, ingke kaming kasalpantayanan, kapanaligan kaya ka. Ilapin deti, ring paralan, ban makapirake kami, at mantabi kaya ka, ingke kang pamanlasa at kamatayan. Ipakit mo kaya kami, o ginong migtimawa kaya kami, kingangalang kaplas at lungkot,
akasukad ning iting kaplas alungkot, akya kang penamdaman, ing panigunan mi kaya kang pangabatbat at panga koronang suksuk. Yasa ing makapagbanal kaya kami at mayubog kaya kami, ba lalo kaming magpakumbaba at mabiyasang lugod. Darahon nila kaya ka, ting kaya kaming lungkot at kasakitan, ding kapanamdaman mit, kaplas, para ka rin pamuntok ning indung Santa Iglesia, lalo na kang Francisco, kaya kaming Santo Papa, kang Florentino, kaya kaming Arsobispo, karing pastulmi, karing misyonero at karing laiko, susuyo, para kimpanyatang ning kayarian mo. Amen. Amen. Panalangin kang apong mamakalulu. Lalapit ko kaya ka o apong mamakalulu. Kambening beyata ning kaladwa ko. Kambering lingas-ngas at bigagap ko. Kambering kapagsubukan ang arapan ko. Kambering bagay liligali king puso at kaisipan ko. Kambe daring pamangailangan daring tawong kaluguran ko. Kambering pamikasalat kainan ko. Kambening mabuli akong kasalpantayanan. Kambening matbud kong kapanaligan. Kambening dimot kong lugod. Lalapit ko keka nung makananong lepitan ka. Nitang babaying kayayagasan daya. Ban kalupa na atakilke ang gyanging laylaya namo ning imalan mo at kumayap po. Lalapit ko keka nung makananong lepitan ka, nitang tawong makiketong, ban tagkilan mo ko't pakayapan, ban linisan mo ko't kaladwat katawan, ban dinan mo kong bayong be at parasan. Lalapit ko la naman keka, ring pakamalan ko king be, kalupa daretang tawong memitbit yatang paralitiko, at memusbus king bubungan, ban ikuldas de, at ilapit keka, itang kakaluguran dang ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit keka, ding kaluguran kong ibe, ban ila naman, damdaman doring amano mong makapasno. At baning upayaning kala mo, munye bayong sikanan, karing tud ng mangalgal, at may bug ng masiralog, ban nalamitakid pa si bayong, o malili king paglakad daw. Lalapit ko keka o apong mamakalulo, nung makanano na kang lepitan, nitang babayeng kananeya, ang may magkalunos, alang-alang king masakit, ay anak nam. At menalik king degulaning puso mo, ning lunos mo, at masabal ka ring alang akarapat. Kalupa na lalapit ko anting asong manenayam, king pamangan, ang mababalag king lamesa, ning kayang among. Lalapit ko kaya ka, kalupa na nitang babayeng may kasala, ayumeda ng basibasan detang tawong mapanusga, uling balo kong mapaglunos ka, at ikamong bukod makapangat mo, king sablang kakulangan ko. Ikamong bukod ing makapanakap, king kamarinayan ko. Ikamong bukod ing makapibangon ka na ko, iba't king pangalugmog ko. Lalapit ko kaya ka, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit ka kaya at may bugyang lumbog king dinenam. Inyang ikat mengmengan at may pasyag pa si bayo, king lugod na, sumangit ning gewa ng pamaglingad kekam. Lalapit ko keka, antik moretang alagad king Emmaus. Ban kalupa da akayabera ka king paglakad ko, at alasdas ko ing sablang mga palyari king biyeko, at ban king kapamilatan ding banal mong amano, ing puso kong dirimla at daralumdum, may kapaliya at miyaslagan sala, at ban akilala da ka, potang kasulo da ka, at merinan kong sika ng loob, marap pa si bayong,
karing bagi tatakasan ko. Susuko ko keka o apong mama kalulong, ing sablang kanako, uling ika mong bukod, ing ginuko at Diyos ning biya ko. Ikang mabibiye at mag-ari, kambening ikpa at ning Espiritu Santo, manggaman king alananggam. Amen. Panagpagana ka, ing larawan ng apong mama kalulu, yapin ing larawan ng Yesus, ang makaburol, ing Santo Enchero. Ing makaburol a Yesus, eya menatiling mete, nune sinubiyang mebye. Ing panalangin tamo, sana mapupupos, king pangamate ng Yesus. Nune miras king pamanalakad ng pasibayo, ibat karimete, ing pamanyubli ng mebye. Inlungkot ning tao, eya sa miraras, king pamagmalon, nune kalupa na Mariang Induna at Maria Magdalena, at ding apostol, mapupus king tula, ulo ning pamanyubling mebye. Imbye ning tao, eya mapupus king kamatayan, nune painturuya king ligaya banwa. Makirake king pamanyubli ng mebye ning ginutamo. Ngarang sinabi ring anghel, bakit panintunan niye, busal daring mete ing mabye? Alayo keti, sinublineng mebye. Yung lagyo ning ipa, ang po ning anak, ang po ning Diyos, Espiritu Santo. Amen.
Maya pagat panapon po kay kayungan. Iyabi tala po rin makatuking intensyones kayang banal na misa. Kapasalamatan para kari Gina Aguirre and family, Regina Rodriguez, Lynn Alde, Marian Torres, Editha Abendaño, Nova Cabusaw. Para king kapanganakan da ri Maria Rosario Javier, Florentina Kitalig. Pansariling kapagnasan dari Richard and Chona Yumulin family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yaolin, Esmen and Connie Malig and family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Somalio and family, Martina Aileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas, Ruben and Trixie Henson and family, Yoli Pineda, Annalisa Miranda and family, Mr. and Mrs. Angelito David, Annabel Pamintuan and family, Joselito Esteban and family, Mr. Jester and Mrs. Roselyn Joy Maglangke, Ronnie Vinuya Malit family, Joseph and Windy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Christine Marie Mercado, Leo and June Perlas, Bo and Ruby Mercado, Cruz family, Nico Del Mundo and family, Villarosa family, Kakap family, Lingad family, Nicole, Dean, David, Mercado family, May Sonido and family. Para king malagwang kapaldanan dari Edith Mercado, Marian Elmida, Mirna Alvarez, Julieta Mercado, Joy Paras, Baby Alessandro, Victor Mer, Joel Gozum, Magdalena Trias, Philo Felix. Pangaditala naman po din kaladwado dari Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Vicky Manalili, Sister Amelia Sarmiento, OP, Regina De Caico, Julian De Caico Jr., Ruben Henson Sr., Engineer Jose Mangiliman, Constancio Escolastica, Jesus Roelio, Ernesto, Pedro, Romeo Caringal, Geraldo Mangiliman, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Benavista, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Antonio Venco, Domingo Salunga, Carlos Ramiro, Cristeta Mamaid, Manuel Sochanco, Irene and Michael Sochanco, Rolando, Regina and Raymond Santiago, Regina Mendoza, at ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan kem pakalulunan ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, Irreverend Father Edgar Panlilio.
yunig pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng Ginoong Hesus Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakiyagom na ning banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kaya ka, antimurin. King pamidawon tamo, kanilang kaduwang aldo, ng katamang pamagnobena, para ang apong mamakalulu, ing Santa Iglesia Katolika ngeni, pagmasusyantaya mo naman, ing pista ng San Ignacio, ning Antioquia, metong obispo, at martir ning Santa Iglesia. Bata pong maging karapat dapat, makirandam king amano ning Ginoo, at tanggap king ibalang katawan kanting banal na misa, si siyang tapat panggulutan, di nga tamong agawang kasalanan. Yagkasta po ngening kapanisyan, magkumpisal ko, kin King Diyos, amay amay payang tutu, at kaya kayo kapatad, uling likasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko, kasanta Mariang Plaman Birhen, karing sa Blangel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing pananyo kin Diyos sa ginota mo. Ing Diyos sa mayapayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamungan sana, kimbiye alanangga. Amen. Kristo, magaluluan mo kami. Ginoo, magaluluan mo kami. Magaluluan mo kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 At kinyato, payaman na rin taong iyang kaluhuran. Iyong Diyos, alilipan mo, mayumayang Diyos ating sasamban na ka, pasalamatan na ka. Pupurihan ng kamaulining kagalingan. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ginoong Jesucristo,
Ika'y bumuling nakakasanasan, Jesús Cristo. Nakabenecer el banal, inligaya ni Diyos Ina. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. At ang Diyos, gagawan ming makamal ingke kang Santa Iglesia, kapamlatanan ning makabayani rang pamipatutu ring sablang midarawon kimbiera kang Kristo. Ipagkalob mo king tagumpe ng San Ignacio ning Antioquia, iatad na kami ingalang sawa mong saup, at timon makananon ning inatad kinananggang ligaya. Itiyaduan mi, king kapamlataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mga biyat magari kambe mo, at ning banal na Espiritu, metong mo, king Pangadios, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, kingumpisaning sulat ng San Pablo, karing tao, Epeso. Ibat iting sulat kang Pablo, ing apostol ng Kristo Jesus, agpang king kaburyaning Diyos. Susulat kay iti para karing kapatad, aatsu Epeso, ding tapat mabibye, makayagom kang Kristo Jesus. Biyabiyesa na kayo ing grasya, at kapayapaan ibat king Diyos, ake katamang igpa, at king Ginong Heso Kristo. Pasalamat tamo king Diyos at igpa, ning ginuta mong Yesu Kristo. Uling pigkaluba na katamong kanuanan, ay ibat king banuwa, pauli ning kaya katamang pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom tamo kang Kristo, pinili na nakatamo, bayuya pa melalang ing meto ketawan, ban maging banal tamo, at alang kapintasan, arapana. Ula ng lugod ng Diyos, telagana na ing maging anak na katamo, king kapamilata ng Yesu Kristo. Ito'y yaing parasan at kaburian. Purian taya, uli ning maragol ng ganakake katamo, king kapamilata na ning kayang pakamala na yanak. Inatbos na katamong Kristo, king kapamilata na ning kayang kamatayan. Uli na niti, may patawaran ning kaya katamong kasalanan. Kasagid na ning lugod da pigkalob ning Diyos kaya katamo, pigkaluba na nakatamong kabiasnan, at pamanalastas, banlubos tamong aintindihan, ing makalihim ng parasan. Itiya ing parasan ay kayang daptan, king kapamilatan ng Kristo. Potang miras na ing mituldong panahon, tipu na nala ding sablang at subanwa, at ding king yato, at pisan meto nga nalangan, kang Kristo, anting pekabuntok da. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Iginu pisyag na ingkayang pamagligtas. Ingginu pisyag na ingkayang pamagligtas. Dalita na niyang bayong daliting Ginu, uli ning makapagmulalan ng depatan.
king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Ing Ginoo pisyag na ing kayang pamagligtas. Pisyag ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tune. Ing pengako na king balen Israel, nakelingwan. Karelamit mo yang lugod, ampong katapatan. Ing Ginoo pisyag na ing kayang pamagligtas. Ing tagumpe ning Diyos, ikit da, ring sablang tao ning yato. Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka, o meto yato. Purian niya kambening dalit at kulisak ning tula. Ing Ginoo pisyag na ing kayang pamagligtas. Dalit kayong kapurian king Ginoo, manigtigan kayong lira, tsupanyo ring trumpeta at tambuli, at kulisak kayong mitmong tula, king Ginoong ari tamo. Ing Ginoo pisyag na ing kayang pamagligtas. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Ako ing suluning yato, nga naning Ginoo, ninuman ing tuki kako, mikasuluyang babyebye. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka, antimurin. pamipasyag king mayap ng balitang Kristo, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Misan kabang manalangin niyang diridili Jesus, lepitan dering alagad. Nino kanu ako agpangking sabihan daring dakalataw, nga nang kinutang Jesus karela. May kibatla, sabihan daring mapilan, king ika kanu Iwan Bautista. Dingaliwas sabihan da, king ika kanu Elias. Dingaliwa naman sabihan da, king sinubliyang may biye, ing metong karing propeta, ning minunang panahon. Oy kayo naman, nga nang kinutang Jesus karela, para kay kayo, nino ako. May kibati Pedro, ika, ing Kristo na ning Diyos. Ing mayap ng balita ni katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Muna po magdispensa ako, dapat ako pong mamuklat king nobenaryo napon ne po. Pero uli pong miga-complikya karing schedule miking parokya, uli pong nganing kasulukuyan, dudurot mi ne po ing apa ning ari. Ne po. Bilang pamagsadya, king solemnidad na ning Kristong Ari, na titular na po ning katam king aming parokya, King Christ the King, karing king pulong kakutod. Dadalami ka rin pong 16. O ito po rin sakop ko po, 16 at chapel sa pong communities na pagmisan ko po. Ne po. May kalima na kami po, nabengi po mig healing mass kami. Dalami po, agstay ang Lungaldo, Pataldo karing communities,
mag-BEC, ang po ita last day, healing mass siya po. Ngayon mag-BEC na po kanyan, inapin po, ikwa ko pong may pagpalit kang apong John. Po, namo po pwede po iapong John. Ang apin po ngayon ni, pasensya kayo muna naman po, kabos kaya po Inday Garutay. Po, mamalit kong bagya, uli napin po itang bengi-bengi, at kaya pong activities hanggang pong November 23. Uli pong November 24, yung Solemnity of Christ the King. Po. Minuna ko pong pastoral assignment. Po. Kanyan, daratang pong May, manaliwa kami na naman pong pastoral assignment. Po. Bala ka pilang pamo, niya pong 2019 na atadyo ko po karin king pulong kakutod. Po. Daratang pong May 2025, dudurot ke po. Kanyan. Po, manaliwa kami po assignment. Muna pong abalo yung assignment ko, potanaan mo po. Muna ko pong pastoral assignment bilang pari 30 years ago, 1995 ko po, pakapanga-ordin ko po, ayapin po yung school chaplain ko, King Holy Family Academy. Ano din pong paloob, ikit kaya po yung kapartner ko po, King Holy Family, King Campus Ministry kanta, Ma'am Lidge Vargas na po, na dati tapong anak na pong babae, yung kaya biyabi ko yung opisina, ngayon ni abi no po itang kambal ng anak ng babae. Makaninak po katuwa, na po, tawag 30 years na pong pari. At kaya pong daratang pong November 5, mag-birthday ko po. Na po, munta kayo po, yun yan po bala yung lukarin po, pwede naman po. November 3 po yung celebration. Na po, November 3 yung celebration. Surprise na ako po rin ang akong parokyano, na November 3 na kanugawan, karing kim Vista Verde. Na po, uling last na mo po ano yung birthday, pag-birthday da ko po. Ito po bisang munta, 7 o'clock po ning Bengi. Na po, ning Bengi, karing in November 3, Sunday ya po ita. Uling kabukasan, November 4 to 8, kami pong pari Pampanga, tike po kaya kaming annual retreat. At karin po abalo mino po siguro at least 80% di kami pong bayong assignment. Na po. Ibalik ke po, muna akong pastoral assignment, yapin po yung school chaplain ng Holy Family Academy. At supposed to be, manuknangan ko karing King Holy Rosary, Paris, Pisamban, Maragul. Uli po rin chaplain Holy Family, karila po mumuli ni Father J. Salvador, Father Louds Mangune, iperitan ko Father Jess Manabat, kaya ba po karas ka na ako, ala pong kwarto. Ala pong kwarto. Kat mo kanita. Dahil po nung tawa, ang ilas po balo ya po ini. At ang dani ni po kanita kat mo. Ya pong Pax, in Paris Priest, at ya pong Ben Dalapas, at ya pong Eloy Montoya, at yung Father Eric de Guzman, at yung Father Sol Gabriel, at yung po yung Mari Santa Maria, kaya po yung ganit ng parokyal bikal ng taong dikon, ipang paring mataba. Peritan ko king Christ the King, Father Maymay. Napin po yako, wala akong lugar kanita. Napin, midala ko, blessing naman po yung milyari, midala ko kay ni King Lourdes. At Lourdes Paris, iya pong Usel Lakap po, Monsignor Usel Lakap, ing Paris Priest. Inyapin po, o ito po yung meging ruta ko, potang King Holy Family, kapota pong Batko Holy Family, ing ruta ko po, Holy Family, kay bat po Santo Inchero, karas kay Santo Inchero, makle kong Kaili, kay bat na po ning Pamana Hospital, yapin po ing Kulyat, gusto po ing Kulyat Road, po, bating Kulyat Road, taluntunan ke po, bating kantong bandang wanan, kawanan mo, tutumbukan niya po, ing kantong papunta king tunnel. Bali pa po yung tunnel, ing Dagohoy Street. Kabat po katipang ito natin tete, diretso Dagohoy, maklikang bagang Kaili, dan karas mo, B. Aquino. B. Aquino. But karas mo, B. Aquino, karas mo kitang kanto, maklika Kaili, apin po yung ML Quezon. Po yung ML Quezon. Then kabat na po nita, karas kitang kanto, hanggang po ngayon, apin po itang barangay hall ning Lourdes Sur. Po, Lourdes Sur. Kitang panahon na ita, babaeng kapitana, imang Seni Paras. Po. Kaya ba po itang kanto nga ita, yapin po yung Pajardo Street.
Pahardo Street, magwanan ko, taluntunan ke, then ing Pisamban Lordis. Po, ito po, mastermind ke po. Utong uli pong Pilambanwa, karing ko po minuli. Mga 3 years ko po maato ng King Lordis. O ito yung ruta ko, Aldoldo, potang pauli. Then, minsan po Aldo, pauli ko po, at kabang pauli ko po, mamalagwa ko. Kay mamalagwa ko po, kasi at nako po kasakit at tiyan. No? Gusto nang pumutok nga hanapin. Po. Pero, ina pong Aldo nga ita, ina pong kabakle ko pong bandang kailing lupo king kuliyat, may bigla ko heavy traffic. Gagapang ing traffic. Manimawas na ako po, talaga pong panyapitan ko niya po kanya kung paano mananong kawang ko. Po, butog-butog na po yung luluwal king pawas ko. Talaga pong alaka-traffic. Ingkutang, miras ko o ali. Sinambulat o ali. Miras na ako man po. Sakto. Napin po, lalampa mo, katang banyo kang Lordis, oy tay, Diyos ko niyaman. Pero abalo ko pala, inya pala heavy traffic, kitang Aldo nga itang muli ko, King Lordis, Friday pala. Yapin po yung Apo Day. Apo Day, po, na dalag pong dudumugan ring manata, ang pong abe na po yung manyali. Tengaliwa mo, kabudla manyali. Misa po nga daw, maging curious ko po, minta ko. From Lordis po, miglakad ko. Minta Kenny. Na ala pa pong misa Ala pong misa, 1995 po ito, ala pa pong misa Kasi nga pinampa mo po may balik yung misa after 25 years of interdiction. Po. Akit mo talaga, kaya tapang, tagang po ka rin tao, mitulak ka rin dakala tao po. Kaya ba't karaskening kayong pamaglob mo kat mong tindahan? Magtinda, po? Kaya ba't karing barindilis po ang lumang chapel kanta? Dahil pa muna pong makasabit magtinda mo naman. Then, rengaliwa, ating mong mamanyali, ating manawad, karitang aludinala na brief, po, po, masanting puwanta, aming asalig puwanta. Aludinala na brief, po, after 1 week, lano pong garter. O itapin po, minta ko, kabat, ikit ko po, nakaba po, ing pila. Napukabay itang pila, na pong magkay kang apo. Mga di manatakang apo. Ating king kilub, manalangin, pero ala pong misa. Ba't ating bumunta king chamber ng apo. At iti po, asaksyan ko mo naman, inya pong maging rektor ko, pigit pa bandwa, Ketty. Po, inya pong October 4, 2017 to May 12, 2019. Po, 1 year and 7 months ko mo po. Inyapin po, bitin na bitin ako. Pero dyan po bisa ako magbalik, ina po bisaya pong dong, inakataburi. Itabim po, asaksyan ko naman po talaga na talagang degulan, marakal, ring magpanata kang apo. Ala pong pandemya pa kanita, asaksyan ko po, potang Aldo, Biyernes talaga. Lalo na po na yung First Friday. At nakarakal ring manata kang apo. Abak pa mong maranon. Potang mamukulat kayo po kayong gate king gulot. Uli pong alas 5 yung mumuna pong misa, wari. Po. Then alas 4 pa, mamuklat kayo po kayo ni king gulot. Kabuklat mo, kasabi mo no po, retandakal na simbang pong manata, lungob king chamber ng apo. Kita pong aliwa, ibala ka rin obrada. Kita pong, balo rin EMDC, pupunta ka rin. Kitang alibangbang karaoke bar, po. Pero ala po at ang inita, po. Kasabi mo pong lumking chamber ng apo, paka micro-municipal dala, pong paka short, ang popong paka alos po makislibless la. Ang popong na po kabanglo, babaw lang kananga. Po. Then, mauli pong mga indredos ko po ng kay,
Nang kaya ko po, siping ng ko po makainyan, pakidamang ko po kabang manalangin la. Gagagala. Gagagala kabang manalangin la. Okay? Nang bubulos din parang yung kanilang feeling po pong problema kang apo. Ne po? Pero pong apo, masakit man sa kalooban ko po ang pinasakong pong trabaho. Pero wala pong magawa. Dala po ng aking pangangailangan na sitwasyon. Kaya napusukan, kaya umingi po ako ng tawad sa inyo. Ayun po, ne? O ito po yung tagang kaya na pong kiyak da. Dahil pong magpanata kang apo, tagang bubulos da yung kanila pong damdamin nga napin sa loobin king apo. Ne? Inyapin po, kay badakanta, lungubla po simba. Kaya ba na yung aliwa po kay katamo Kenny? Among, o ba't papayagon niyo po sisimba rin? Makailan mo na po, makakaila po rin aliwa sisimba, niyo po sulod. Kaya po rin aliwa pong ating pong linapit ka na akong makaluwang mag-serve Kenny eh. Babawal daw po ka na akong nalungublareta. O may kibat ko po, pabrenyo po, suki ko po rin ako. Joke mo. Pabrenyo po, anak lang naman po ng Diyos rin nga ako. Ne? O ito po. Kay badaking obra, manalangin. Tagang bulos da. Nang naman daramdaman kitang oras sa ita. Ne po? Nano kaya yung magic ng apo? Ito po yung kaya ko pong primero eh. Ito po yung kaya ko kitang munta ko muna Kenny. Nano kayang magic ng apo? Na meteya pero leme. Datalang kakala pupunta Kenny. Nga ako. Ne? Manalangin, magpanata, magdebosyon. Ne? O ito po yung meging ikit kong asaksyan ko po. Natanong mo na ba sa isang tao na malapit sa iyo kung ano o sino ka sa buhay niya? Ne? Ako tanong niyo po kayo ita. King meto nga taong malapit kay ka na ano o sino ka sa buhay niya. O kaya naman, nung ikan ko nanda, o baka ikaw naman ang matanong, kung ano o sino ang isang taong malapit sa puso mo. Di ba? Ang kasagutan sa ganitong tanong ay nakadepende. Nakadepende sa antas at lalim ng pagkakakilanlan o pagkakilala mo sa Kanya. No? Pagkakalalim ng antas o pagkakalalim ng pagkakakilanlan ng magkaibigan, magsang-irog, ring mag-on pala, ring may asawa, ring kapamilya o kamag-anak. Diba? At yung po sasabing may ilan na makata na ang sagot sa ganitong tanong ay, ikaw ang ilaw na nagbibigay tanglaw sa madilim kong buhay. Baging ito ng aking buhay. Diba? At ang asabi making, uling malalam kaya ang relasyon kaya. Asabi mong ika asawa ko, ika yung magsilbing sala. Ne? Na mamya sala, kamasalan kimbiye kong yeni, nga mo sasabi. Diba? At pong asabi mo ita, kitang antas na rin kaya kang level na kitang antas, so lalam na kaya kang relasyon king balang metong. O kaya naman, ayon sa isang awit, na pong Carpenters, nung baloya po itang kantada po rin Carpenters na you nga na, you are my heart and my soul, my inspiration, nga na, ne? O ito po yung sabihan na, you are my heart and my soul, my inspiration. Ika, ne? Yung puso ko, yung kaladwa ko, ika yung inspirasyon ko, kimbiye. O ito po yung sasabihan na, nung ninuya, ining pakamalan, ing malapit na tao para keka. Inyapin po nung lawen tayong pekibat na pong Simon Pedro, kang Jesus. Ne? Metong yung pamagbunyag ng Diyos, iba't ki nga pong Ginoo, na yapin nga na winika niya na si Jesus ang Mesiya ng Diyos. Kitnan na lang Jesus, para kareng aliwang tao, ninuwa ko.
Sabi da po, ikay Juan Bautista. Sabi da po, ikay Elias. Sabi da po, meto ka rin propeta. Then, kinanala, ikayo, para kay kayo, nino ako. At may kibatiya Simon Pedro. Ika in Kristo. Ika in Kristo ng Diyos. You are the Maskiak, the anointed one. No, yung bilan niyan, ban magdalang kaligtasan king tao. Yung paninayang Mesiyas na pagligtas na ning balayan Israel. Pero asabi tamo na pamakay talagang malalam mo naman ing belwa ng Simon Pedro kang Jesus bilang Mesiyas. Uling isipan na, kalupada po rin ng balayan Israel, isipan din ng Mesiyas ay ni, metong yung tagapagtanggol. Balamoy, tanggol king batang Quiapo. Para kanya, datang niya na lilipuli ng mga kalaban nila. Nyapin po, wari nga na, arapan ko yung kamatay ko king krus, mateko, taban nga lungaldo, sumbli kong mie. Wari nga ng Simon Pedro, ay, nakamalalaos, mateka pala ka rin. Utang naabot isipan na matay, amin tala pagligtas. O iting na ikit Simon Pedro, na ining mateng ay ti, magdaon kimbien ng king krus, karing king kalbaryo, iya ing magkalub biye. Yang magpanibatana ning biye, na pilit ng siran papaten ning kasalanan. Inyapin, o ini apo, na migdaon kimbien na babo ning krus, anapin migamete, dapat yung sibol, the fountain of life. Maging sibol na ning biye, karing sabla. Sibol na ning awat abag, lunos at kapatawaran. Napin po, nung balikan tayo po, ini po yung binyeda po nga basa kong maging tema, niting kapag masusyan tamo, nining pamagsadya ang pong kapistan tamong yaning banwa, kang apong mamakalulu. Iba't king Ebanghelyo ng Lucas, chapter 9, 18 to 20. Tangkutang na, para kay kayo nino ako. Inyapin po karing Facebook po, uli po nga kay po yung Facebook na po ng apo, makasubaybay ko po kay kayo, siyempre, love ko niya naman po siyempre, bat ko keti. Inyapin po, lalawin ko la, retang aliwa pong may interview, migsalita, nung ninwe apo karela. Basa ko po. At ikayo sigurado mo naman, nung mabalik tayong kutang ay ni, yung kutang na ning Ginoo, para kay kayo nino ako. O kaya, sister, brother, para kay ka nino ako, nganuwaring mangutang apo. Then, hanapin, ang kasagutan ay depende sa antas at lalim ng ating pagkakilanlan sa Kanya. Ikit ko po miyaliwala po ring pakibat, miyaliwala po ring karanasan na abasa ko king Facebook na po ning apong mamakalulu kaniting kutang. Ngayon malila ba? Maliyin kaya? Ustuin ka na ako? Malalaming kaya o mababoyin ka na ako? Napekibat? Alipo. Uling itiya, agpangya, ketang kayang karanasan kang apo. Siguradong ikayo po, you have your own experience. You have your own testimony. Nung siguro nanda kayo po tunggal-tunggal ating ko nga po apakibat. Siguro naman po, naman papakibat at di ko po kasi king apo balang Bernis, uli pong lalawin ko nung nano po yung bayo, tansalo dinalan, ang po nano pong mura nga mo. At pong makanyan, pero po, ating takin ni sigradong uling atin niyang meging kay apo kimbiyatamo. Na mekatagkil kimbiyatamo. Nakamumunta kaya ni magpanata nung alang ang karanasan kang apo. King ginuta mong migdawon biye, mete, dapat yung meging sibol na ning sablang biye. Inyapin po, ining amon kay katamu, palalaman, patibayan, at panatilian tamo,
ingatang kasalpantayanan, kaya. Metong yung papakinambuniti. E tamo sabihan, ay kababo naning sinabi na. Ay, makatouching sinabi na. Ay, alaman nga mo. Ali, e tamo sabi ta. Uling reni po, ira po rin kanilang karalasan. That's expression of their faith, of their experience, kang apo. Kasi importante lawen tamo na in Diyos kaluguran na katamo. In Diyos pakamala na katamo. God loves us so much. No matter what, whoever you are. Uiting may pabalita kay katamo. Na po, baasan tala rin ang sharing, pero tamo sabihin na, man totoo. Kababo na mo. Nga mo, ali. E pupisaban ng usto o mali, mababo o malalam, dening pungkil ang sinier, uling uiting karanasan da king Gino. Antimurin, may yung papakita taga kay atamo ning Gino. No matter what nga napen. Kaluguran na katani nga pong Gino, na numaning malyari at nino kaman. At itiya ing matibeng katibayan o testimonya iting lugod. Ining arapan tamo, balang pupunta tamo kang apong mamakalulo. Nyapin po siguro, sundo tayong pamigunam tamo. Ne? Ninuya, iapo keka. Amen. Ingino, inyati mawa ing ketawan, king pangayalipan, king kasalanan, inyapi pagit kay katamo ing dalan, painturo king kalayan, nune antimurin, binyan na kay katamo, at babien na kay katamo, ing sablang kailangan, bandasan tamo, ing lubusa katimawan. Nga tapong manalangin, Gino, manatili kay sanang tapat keka. Gino, manatili kesa ng tapat keka. Para kin Santa Iglesia, migit ya pa sanang magmalasakit, kapamilatan din kayang apostol, bang mimbulalag karing sablan tao, ing misteryo ning kalayan, amesali, kapamilatan ning daya ng Kristo, ipanalangin taking Gino. Gino, manatili kesa ng tapat keka. Para karing gobyerno, tuloy na sanang masipit magobra, bang ating mawaro ring karelang sasakupan, karing sablang politikal, pinansyal at moral na pangayalipan, ipanalangin taking Gino. Gino, manatili kesa ng tapat keka. Para karing sugapa na karing droga, misaw panlasa ng makatakas, king karelang pangayalipan, alang lunos sisira karela, ipanalangin taking Gino. Gino, manatili kesa ng tapat keka. Para kay katangan, para titasa ng suryan, nung ding kay katangin tensyon, matulid la, kapang parati tang matampang daraptan, itang dapat tang daptan, ipanalangin taking Gino. Gino, manatili kesa ng tapat keka. Ngeni, aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ikpami at ginuning lunos, ituro mo king maging malam karing kaparaming tao at ibilang mo kay sana karing kekang pakamalan. Tinga na duwan mi kilagyo ng Kristong ginumi. Amen. Purihan
Kapatading dulang ning Ginoo makasadiane, manalangin kay banketamong daon matanggapya, arapaning Dios sikpang mayopayang tutu. Tanggapan na saning Ginoo itindawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kekatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mo rin ing kay kaming ayin, antimuano makananumeng tinggap San Ignacio ning Loyola, ning Antioquia, inyang inampang na ing kayang sarili keka, ating trigo ng Kristo, na mi porma king dalise tinape, kapanutanan ning kayang kamatayan, para kang Kristo, na mababiyet magari, magaman king alananga. Amen. Ing Ginoo manatiliya ke kayo, At keka antimurin, yat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at luman ka rin o ikpa. Diyos king alanang at lubos mayupaya. Ing banal mong martir San Ignacio ning Antioquia, tikyaning alimbawa ng Kristo at dinawon na yung kayang sarili abiye para king kaligaya ning kekang lagyo. Ing kayang kamatayan, papasyag na ing kekang upaya, nasaslag king kainan mi ang timong tao. Pipilinan mo ring mayna at pasignangan mula king papami patutura keka, kabalutan ng Kristong ginumi, ulinita, kabering sablang koro, ring hel ka rin banwa, daralit mi kayang ligaya, layon makyabel antong ng babiya kapurian keka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibatanan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo na sana retingayin, kingambunin kayang Espiritu, ban para ke kami, magawalang katao ng pongdaya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayuya mi daon kusang lub, king pamaylas at kamatayan, king waning tinapit, pasalamat ya keka, piraso ne, at binyene karing kayan disipulo nga na. Kuanan niya iti, iko nga at kanan niya, itiing ka na akong katawan, na midawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan king wane ing kalis, pasibay ng pipasalamatan at pinuri, at binyeni ing kalis karing kayan disipulo nga na. Kunan niya iti, ikongan minumko kaniti, itiya ing kalis ting kanakundaya,
ing daya ning bayo at ang langgang tipan, na mibubu para kayo para karing dakal, paring kapatawaran da ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ipasyag tayo po ing misteryo ni kasalpantayanan. Inyangeni, gaganakan mi o igpaing kamatayan at pamanyubli ng mebie ning anak mo. Daraw mi kekaing tinapi ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, impepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king kaming ansanang misulusulo, king katanad daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia ang makalaganap king meto yatu, manmiganap ya king lugud, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, i Florentino, kay kaming Obispo, i Rafael, kay kaming Rektor, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepainawan at manaynaing subling miye, at ding sablang miyango na biye, tanggapan mo sana, king masala mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gaan mo kengan karpat dapat magkamit kimbiye alanangga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, imbirhen ning Lourdes, kayabe ng Jose, napakamala ng esposo, kayabe ring apostol at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamalatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamalatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagumnaning banal Espiritu, puriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngini po, manlain tamit pong kapanalingan lugod kigpa, ikanta tayong panalaing tiro ning Ginoo kaya katamo.
Ikabos mo kami, O Ginoo, sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasopaning kaya kang pakalulu, para tiking mikabos sing kasalanan, at miligtas sing sablang kaligaligan, kabang manenay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panatangan ng Isokristong, kaya kaming talapangapos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko yung babiye ko kay kayo. Emo sa babalikdan, din kay kaming kasalanan, nunilawan mo, kasalapantayanan ing kay kang Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabiet magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilan man kay kayo. At kaya ka, Antimurin. Yang pang tayo po yung kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kay kayo ngan. Kapayapan po. Kapayapan po. Kapayapan po. Kapayapan po. Kapayapan. Niyo ang kordero ning Dios, nimlalako ang kasalanan ning yato, mapaladla, ring mayaos makisulo, kingapunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat yakas may nga mano mo, kumayap na ako. Dahil ang Kristo is nanibiran lang ka. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, ibay mo kay sana kapamilatan na ning tinapi iba't banwa, natinggap mi kaniting pesta ng San Ignacio ning Antioquia. Papalyarian na kay sanang maging tapat at tunay Kristiyano. Tinganaduan mi, kilagyo ng Kristong ginumi. Amen. Luklok kayo po sagli at ausan ke po in kay katamong masipag a Rectoral Pastoral Council President i Brother Bobby Cortez. Maggrasyang bengi po kay katamongan. Kambe na po ning kay katamong Rector Reverend Father Rafi de la Cruz, ang po ning ako Rectoral Pastoral Council. Puri tayo pong pasalamatin ing migmisa tamong pari ngayon ning kadwang aldo na ning kay katamong novenaryo para kang apong mamakalulu. May bayit siya po ketong November 5, 1966 at yan po yung masanting dang anak di Conrado Sarmiento, Panlilio, ang Pupuy Estrelita, Libot-Libot, Panlilio, taga Dila-Dila, Santa Rita, Pampanga. May karalya po kay elementary, kaya king Dila-Dila Elementary School at may high school ya po king Don Honorio Ventura State University in Davcat po kanita. At may karal at may graduate bilang nurse Ketaking University of the Assumption, San Fernando, Pampanga. May ordena niya po, diakono niya po ketang February 11, 1995 at may ordinan bilang pari ketang December 11, 1995. Kasalukuyan po, iya po ing kura paroko na ning Christ the King Parish, ketaking Pulong Kakutod po, at maging former rector tayo naman po ketaking Apo Shrine, sinaguli mo po for 1 year and 7 months. Anya po may ngabitin kengan po. Po. Yapin po pasalamatan at palakpan tayo po yung Reverendo Padre Edgar Garu Panlilio. Among dakal po salamat keng pamanang kapikin kaya kaming imbitasyon para ngayon kabengan na ini at kaya kayong masanting homilya. Makanyan mo naman po pasalamatan tala rin maging sponsors tamo, offerers kening misang ini. Ring KFC, Knights of Columbus, panimuna na po ning kaming Grad Night Benchua. Ang po po rin DMI, Daughters of Mary Immaculate, panimuna na po ning Regent Sister Camila Dungka. Palakpakan tala po. Makanyan mo naman po siyempre, pasalamat kayo po kayong pesitagon ngayon ng kabenya na ini. At bukas po, may kitita po si Bayo kayong Katlong Aldo. Yung pong magmisa tamo po bukas Reverendo Padre Ramon Torres. Pasensya na po, may ka-emergency po Reverendo Padre Danilo. Dison, I'm sorry, naning Manibawog. Uling pong may ka-emergency po. So, Reverendo Padre Ramon Torres po yung magmisa bukas. Po. At ipo pong announcement. Po. Sa darating po na November 1, Friday, All Saints Day, ang ating pong mga misa ay magsisimula po sa alas 5 ng umaga at mga susunod na misa ay 6:30, 8 o'clock, 9:30 at ang last na po misa natin ay 11 ng umaga. Wala po tayong misa sa hapon at sa gabi. November 2, All Souls Day, oras po ng ating misa, alas 8 po ng umaga. Pangalawa po, papalapit na po ang pagdiriwang ng kapistahan ni Apong Mama Kalulu at muli po ay magaganap ang Serenata 2024 sa darating na October 23, 2024. Ito po ay mini concert ng mga iba't ibang choir mula sa iba't ibang parokya kasama ni Reverend Father Carmelo Among Melo Agustin. Sa lahat po ng interesado ay maaari po kayong bumili ng tickets sa may side hallway ng shrine. Ito po ay nakakahalaga ng 100 piso. Lahat po ng malilikom ay mapupunta at magagamit sa sentro ng Pakalulu para ka rin pakakalulu na naglalayon makatulong sa mga kapatid nating nahihirapan at nangangailangan. Ang inyong pong 100 ay malaki ng tulong para sa programang ito. Maraming salamat po. Bengin ng Diyos po.
Ing Ginoo manatili ke kayo. At keka antimuri. Bendisyon na kining Diyos sa mayupayang tutu, ingig pa, ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Amen. Ing misa adawon tane, umena kayo, King Kapayapan. Salamat, King King Diyos. Diyos. Magrasyang bengi po kay kayungan. Yeah.